kuma siasene na ruba kwenda Rais William Ruto umubuta ngwe. Wakati umefika tunauliza Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya mpendwa Dr. William Samoei Ruto kumwasisha kasi huyu cabinet secretary, kwa sababu ameshindwa kabisa kutuliza. He has failed the integrity test chapter 6 of integrity, kwa sababu ameingilia siasa. Tuko na watu wengi sana katika mlima ambao wanaweza patiwa hiyo kiti na wafanyia watu yetu kazi. Geto FM Kaitene okawara wari ngavana kaunti Meru kiraito Muronge na urawari waziri wa kithomo Professor Jacob Thuranira Kaimenyi wawete ngavana Kawira ate kuritwetene nonto bakwethera ne muntu mwekuru ende eritwetene nonto bakwethera nare minuto ongeria Meru ndene Meru twa mwekuru tutinde na sisi rumbali worori ngavana wa Embu kana Susan Kihika ngavana na Ikuru. The fact that mwekuru tikuwa no nkaze muntu mwega ekuru bali kunyamba bali kamiti eyitare na batero bali tonchera no ntire ekuru Kawira kakuvura muntu mwekuru tikutika yifye tubi no ntukwendi kwe counting akaba duri mono na ituonete kwacho gatega kindene index ya yategairwa county ile china mandira mono ekuru muta ebembere mono ko kila turi kuwa ne ati turi churia maendeleo yetu ya buri ya leti atubitumite waiguru wa edwa cha county of governors okaja kwithwa rome nene Kenya batishi mayekuru atinki kudwala mtu kwena rwa ogeta ndene uda yongwa isese mbalie na sese mbalie mba kujago tira atu tina heshima ekuru tegwa kikundi academician omyake mingi matoru yatio kila kine tumi tegwa mwekuru kana mukuru tirinda nene tumi Geto FM Kaitene okawakarie shioneke Gembe Central basokeretie nkatho MCA 59 barabara aringire kure kwebelietene ngavana Kawira bakiwa kiukionanelia ate bena batana kariba county Emeru ngwera borone kirita assembly itutora batomete nosi ongera MCA more ongera kabera keleitosi muno linda manchorere mawera karia motonosi oraromere madha muanja Orora community Meru County nituronere wena werubonene kuromo tothetera no totethia Murungu abotharime wale bora aringere kura antu bepenani otirekiria 2027 no bo okuma mbunge renge bwende baretire nara barete kuringa kura Kawira tobona otuma na badhanu milioni 5 lakini bolelia mwananchi robo akilizete bona mwananchi robo mne zaidi ya milioni 5 nguvu ya Murungu abotharime kabisa kwa hivyo bora kwenda bora bonde mzie bara aringere kura ibora aitire tigiti ya 2027 tobo akura no totete keria bwana bora kwere na batura na bora mana batu bote kwenda milioni 5 na atu bosogerenjara kato abosogie tene renge kenda boturitira ngwe